Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi lezo ndaba ongazi njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke sekuvele-ke itulo-ke elikhandwe abanye-ke laphana-ke lokuphazamisa-ke i-MK-ke mhla zingu-15 Disemba-ke lapho-ke nezobungaza khona-ke ukuhlanganisa unyaka-ke yasungulwa-ke laphana-ke eMoses Mabhida-ke. Kodwa angifuni mina ukuthi okuningi kuzwe ngamphendula nje ngidlala-ke ividiyo kasisi-ke lachaza khona-ke veza okuningi-ke ngalo-ke leli tulo-ke leli elinika libeka obala-ke. Mina ngicela kulapho masezwile-ke leyo video leyo ngene ama-comment section for sure ama-views akho ukuthi ubona kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke laphana usuyangixhasa wenze okulungile-ke ucindezela ibhathini subscribe akubizi imali kumali nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke ividiyo-ke awuyithokozele. Sanibonani wema-MK amahle. Ngisacela siqaphele ngane zakwethu nge-15 Disemba. Kuthiwa kunabantu laphaya sebethengiwe abethengwa amaPakistan abazobe bethengisa ukudla. Ngisacela niqaphele kakhulu ngoba bazi ukuthi obani, asikwazi nalokho kudla lokho ukuthi kuzosenzani noma sophathwa izisu siwele laphaya singa-disturb lento singasamlaleli nobaba ukuthi uthini ingasenzi njani. Yazi lento le iyinkinga bafowethu ngoba manje ngiyayibona mina isizodisturba nalaba bakithi abazozizamela amasenti. Manje ngeke sisazi ukuthi obani aba-right obani aba-wrong. Iyinkinga kakhulu indaba yalabantu. Eyibona nje nale ndaba le yase-Eskom ukuthi naye sizodisturba ekutheni singababheki manje lapha. Singayinaki indaba yabo. Sinake manje u-Eskom. Lafa likamthani yamadoda. Ake sisukumeni bafethu siyibambe. Ma-MK amahle asiphumeni ngobuningi bethu nge-15 December 2024. Sohlanganisa amakhanda. Definitely sure sobuya na isolution.